Var baş temaşavanên heja îro 27 payîza paşin nîvanê min Azad İbrahîm em ê îro li ser rewşa Rojava bisekirinê. Kek Azad tu bi xêr hatî? Serçava doktor gelek spas. Bacara dudiyana em bi hev re derdikevînê programê ji ber wî hinek temaşavan te nas dikin. Te gelê tu xelkê Rojavayê ji Amûdê bû ku bû min bîr kiriye Ez xelkê Rojava me ji bajarek jêr dibêje Dirbêsiyê em nêzîkî Dirbêsiyê. Mêrdînê ne. Em nêzîkî Mêrdînê ne ji xwe Mêrdînê dibîne ji bama xuyayî. Me biçûkaniya xwe zaroketiya xwe li wir derbas kirî. Paşî ez çûme bajarê ez zû ji wir derketim ev 43 salê min ji wir çûme bi rastî. Pir 10 sala zêde min li Şamê derbas kirî û mav 31 salê min jî li vî welatî me li Brîtanya. Spas. Em wek Rojava herî bajarê herî Rojava Afrîne ne û wek bajarê Kurdan. Niha Efrîne dikaribêje hejmara Kurda berî dagirkirina Tirkiye 85 derbas dikir yanî. Pir xerîb kêm bûn têdî. Lê aliyê me cizîra me na. Ême bi xwe zaroketiya xwe bajarê Dirbêsiyê ez lê ji dayîk bûme hejmara Ereba tin nebû. Tin nebû. Yani wexta ez meselen şagirtê primarî bûm yanî destpêka xwendinê zarokê polîsa tenê Ereb bû. Me Ereb nedidîtin. Tin nebû. Yani kes tin nebû bi Erebî biaxive. Yani ez heta 6 saliya xwe me bi Erebî nizanîbû. Yani Ereb tin nebû. Bajarekî sedî 98 wê Kurd bû. Lê bajarê herî Rojava Afrîne piştî wî bajarê Kurdan ne. Na pirin bajarê Rojava pirin Efrînê. Na ji piştê Rojava dibêjim yanî wekî dinê bajarê dinê hene piştê Rojava hêla Behra Spî li wî helê. Yani hejmara Kurda li seranserê Sûriyê heye bes di şêweyê Kurda hene. Kurdin henin bi kultura xwe û bi zimanê xwe pêgirtin û pêmane û Kurd jî henin dûr ketin jê. Tedî bi dîrokê re yani em bêjin Kurdê Hemayê hejmara Kurda mesela li bajarkî wek bajarê Hemayê bajarkî Erebî ye. Bes dikaribêje sedî 30 heta 40 wê Kurd bûn berê. Dizane? Yani wexta Osmanî li wir bûn hejmara Kurda pir bûn. Deryayê aliyê Behrê jî gelek der henin hîna bi navê Kurda tên naskirin. Lê Kurdê wir mixabin yanî wek Kurd hinek ji xwe qabûl dikin gew Kurdin hinek jê jî xwe wek Sûrî didin xuya kirin. Ew li Hamayê bû li ku derê bû wek qelekî İsmaîliyan heye gelekî mühim e. Ez Qelak heye erê û herê Miksak jî heye jêr dibêjin Çiyayê Kurda. Heta niha jî navê Cebel Ekrad e. Te nas kir. û keleha Salaheddîn jî hîna li wir heye tedî navbera Hemsê û Tertûsê li wan derdorayîn. Heta niha jî bi navê Salaheddîn tê nas kirin. Yani bajarkî Sûriye tune yê tiştek bi navê Kurda lê tune yî. Kurdê dîrokê ha ne Kurdê Rojava. Niha piştî sala 62 ja rewş hat guhertin û ja be's hat û pir tarîbûnek zêde li ser Kurda çêkirin û Kurd jî nikarîbûn yanî tişkî bikin beramberî wê êrîşa gikirin ew dewlet. Lê heta Fransa li Sûriyê bû jî rewşa Kurda baş bû yani Kurd hatin qebûl kirin, Kurd diketin hukm, rojnama Kurdî hebû. Meselen demê Celadet Bedirxan wan de ronahî hebû, rojnameyê Kurdî hebûn yani Kurda wek dewletê wan qebûl dikir yani heta namene hene Serokwezîrê Sûriyê spasiya Bedirxaniya kiriye ji bo çand û kultura Kurdî. Kurdê Tirkiye vî rastiyê nizanin ya hinek helbet hinek hene vî rastiyê dizanin lê piraniya Kurdê Tirkiye vî rastiyê nizanin ev bi wekê perwerde bûn bi emperyalîzm devletê mezin ji giştikan xirabtirin. Lê em niha vî misalê da dibînin devletê mezin devleteke çepê me wek emperyalîst bi nav dikirin di hêla demokrasiyê de di hêla mesela millî de zêdetir bi toleransin.
yani toleransı ba Türkan ba Bağız'ı nabinne. لا لا Ne oldu? لا 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 قد تشتري ناي يعني وقت فرنسيا جنرالي فرنسي ايج حكم داري ذكر بالبرانيا سوريا ودسي جارا بالروسيبيه كردار ونشتيه تزانه يعني وقتها شوي هريمه جزيره قال لك الروسيبيه كردا ايوه سردمي وقت سروق عشير دهات الناس كرن يا وقت مزنيوي هريمه دهات الناس كرن فرنسي بخوان رود نشتن ونرينا وان دقرتن قال لك تشتادي لتي بريار نج نبدست وان بو باريس يدبي وي قراري بستيني اواجي نجبو برجونيه كردا هات كرن يعني بو اي فكر فرنسي yani من جبو وکی مثلا روجاوا پرسکر وکی Kürdistan'a Suriye ve Rojavat de navkirin hatta kabul kirinzi yani millet him bu ana yekeki dijivi bunzi Rojavat bejin de دراسیا خدا مثلا باجار من زیادتر روجاوایه سواز وقت عمل دنرنه لی والی سوریه زیادتر باشوره yani va terminoloji jbok tiştan tevle hevde bikin loma mı van tiştaran te gotin mesela demokrasiye dazi em aynı tişte dibinne mesela jbo şuna gotuna demokrasi dibejin mesela demokratik modernite jbek ene terminoloji tevle bibi millet hemen ki gej bibi tişte dibej yani sebebi ve haye heye نها مرسلات جغرافي ودا بشكرنا كردستاني يعني تشتكي فرز بول السرمت نما او نافليكر نما كر روجافا واف روجافا قلتنا يعني داوي دركتي دفان شن صالي شرد دركتي اف روجافا تنبو لبا ما تشتك هبو مثلا وقتا نه بشتي سايكس بيكو وقتا دا بشكرنا بو تركيا وبو سوريا الرسمي تديد بيماني دولتي دي پرانیا مثلا روشنبیر و زانین کردا ایوه سردمه بیجن بدرخانیا وک بریار که استندن دناف خوده انو امناوی وی هریمه لگور دولتی لسر مفرس کی امنا بیجن اما بیجن سرخط و بنخط مثلا هریمه بندستی ترکیه مدگو سرخط يعني نها تركيا امزان تركيا علي اسطنبولي ولاتي وان ايوانه بجبو ما كردا او سينوري ها داني ما قبول نتكر يعني مثلا قال كي مقوتي سوريا وتركيا از يعني از وكردكي نها نافي رجعات دور هاتي المهم سرخت وبنخت يعني وقتا يك جهات دهات جاليه مردين دهات هريما ما تقوفيا سرختي هاتيه وقتا يك جبا مجد شو ما تقوم هر سرختي يا هر بنختي وان يعني او ناف بود ناف مده نها بشتي سالي شيست ودوا روشات قوارتن حبكي أستنجي لسر كردا برز أحمد بو يعني كردا وكرد خدان خويا كرن لوك مرسلات جغرافيا نما كاري وقوتانا يعني مثلا يكمين بارتيا كردي تشي بوي سالا 57 ناوي بارتي ديمقراطي كردستاني بو إجا أو بشتي قرتنا وي سركرداي وي بارتيه ناف هاد قرتن بو كردي زانه بو بارتيا ديمقراطي كردي جوی چاقی حتانی همه پارتیه ما حتی تکاربی سال 85 و نوتیجی گشا خبناوی کردی دا خویا کرن تزانه یعنی او مرسلا کردستان گریدانا پارتیه بخاکاوی و نما جبر ترسکی بو جبر وانی ایگ وان پارتی برید برنجی نکاری بو ناوی کردستانه لی بکر جبر قدغه بو یعنی او خب پارتی گش قدغه بو نرسمی بو نلیگال بو ل نما ناوی کردستانی الپارتیا کرن حتانی سال پیشتی 10,000 جی پارتیک دولو جهفدو بش بون هنکا ناوی خو کرن کردستانی لی حتان هاجی پارتیا یکمین آگ چه بوی چاقی به پارتی دموکراتی کردستان حتان هاجی ناوی پارتی دموکراتی کردستان سوریه از yani bir işte az hene ki faham dikin jiber tırsan millet hene caran mecbur dibini takiye bike li yadını vekta binxet serxet vek tradisyon hatiye karanin mero dikari jiber ki xebe tradisyona bazı grebe de dikari de sami bikarveni li şınavi navi ki nu peyda kirin mero
مروان یان سیاست جی ترادیسیون زی قط که پروبلمی که تابی پروبلمی که مزنه جبرک مرونه کنی تاریخ به وی آوای تعقیب که جبو جنراسیون نو وگرنی Türkiye dest bikini که کازات ام رشا Türkiye دزاننی لی medyaya Arabi kem yan hındık takip dike medya Arabi da derhak revşa Türkiye'de çıt denibisin ve daviye. والله عرب يعني بالتبايا ولاتي عربها شخو هنك جي نزيك نابن يعني برجواندية وان هن حتى دركي بتركار لعرب دبشن هنك هنن بشجريات تركيا دكن حتى دركي وهنك جي هن دجمناتيات تركيا دكن لنوير وي دجمناتي دجابمانية خد بلابكن تزانه ام بيجن يك مثلا داري راغ هاندني التلفزيون دي تشيروك ميروك يقولوا بلكي خلكن درد كفن بازادي ديتنو نريني خد بيجن لوقت دولة رسمي مثلا تكليه تركيا بمصريره بر خرابه بالسعودية عربستان بر خرابه بإمارات ربري بر خرابه أنا في حفتة داويت هات جوهرتن بو هنا جوهرتن شيبون بقلك جيار خرابه تكليه بليبيا ري تدي ليبيا جي دي حكومة انتكار بيجي يعني حكومتك هي اقو برلماني وقبول كري حكومتك جاي اثر لشكريه نها هنك جي بالتركيا هنا بردوستن زانه جبر برجوندي واناش بوت حكمداريه بمينن يعني كارن نيفيه ولاتي خب تركادن افجي منتلت يا عرباي بفي شيوي وقتات كابن حكمداريه كارن يعني برتشتابكن نها سوريا روشاي خرابه عراق بخوجي نقل كي رازي تشتي الترك دكن نرازي جبرت عراق بيتر بإيران فاتي قريدان بر نكارتي كليه خربك بتركيا إيران قبولناك يعني سوريا شخقت قبولناك سوريا تكليه وي اي أمني و اي دبلوماسيا كوير بسوريا قد نبوي ناي سوريا بير قطبي ناي تركابها قطبي يعني حتى هاجي قنصل خانه وسفارتها تركيا هي اللي شامي هي زانه يعني دارن هي دقل لك جيات حتى سلوك سوريا بخوجتها بيفين خد بيجي دواري امنيته دي تكلمه بمدور هي يعني سلوك يكج سر كرداي استخبارات السورية بري كي مثال كي وهكان فيدان بيتشوفوا او سلوك استخبارات التركية جرد بيجن علي مملوك يعني بهفدور ردنين افانا جبو برجواندية خوش بو تكلية خوش بو حردو حتى دركي دجي دوزا كردا بسكنن يا دجي داخوازي كردا بسكنن اف آمادن بهفدور رونن حر حفتي جار كي دكتور تزانه يعني از اشترتش كي بيجم سروك وزير تركيا يكهبو نافي احمد شتيم بو حكمت شتين تبيجي حكمت شتين حكمت شتين ووزير درفية سوريا يك فاروق الشرع بو جيرد بوتن وعراقي جيهبو وايراني هبو نافبرا ايراني وعراقي شربو شركي جرامبو وفانا حر شش ماه لهفدور رود نشتن تزاني بوش لهفدور رود نشتن جبو كرد تدرياش خور فنكن كسبش جريا وان بكي افانا ببن كلام البيشا دوزا كردي إيجا نهاجي نافبرا سوريا وتركيا دي تفان تشتي أمنية تكليه وانها تيبرين نهاتي أبدا ليجا حتى تشاستي تشاوادكن يعني هفدود بين سر الراس يعني جبرد بيمانا أدني دي أف خال هي انه دبي افتي كلي قتنا بالديجي تورستي دبي ام بان تكليا بردوام اجا توريست جبو وان كينه مثلا جبو سوريا بيتر اخوان او اخوان ابراهيم سلمان يعني بارتي ريخستناوان وجبو تركيا جي باككي يعني سديسات يعني كل تبعيه بس بيتر بناوي باككي وقت مروب روجلاتا ناوین دنری زدتر otokrasi, diktatori لسر hüküme sebebi bir yeri mezinzi mesela Kurdane jiber vi yek mesela her mezinzi evvel jibovan diktatörün ki idare desvan daye naxazın statiko beguertin vekta statiko beguertin Kurdu bin xadi mav
ev rewşewanzî tê guhertin ew zî nikarin ser hüküm bisekinin ji ber wî ew berê fayda milletê xwe ciyê xwe difikirin werxuye ji ber wî her çi qas hevdû dikujin dijmintiyê zê dikin disan binî da alaqayê wan berdewam dike. Lêva mesela Sûriyede mesela her dijminê Sûriye gelek bûn pir ciyan serhildan çêbû Türkiye alîkarî kir Amerîka yedinan alîkarî kir dihatu gotin îro yan sibê ew ê tek biçe Sûriye Beşar Esad were xar. Piştî wî Rusya alîkariyê wekê kir Sûriyeyê kir wekê dervayê Rusyayê Îranê zê alîkariya Sûriyê kir. Dibêjim dervayê wî lê Sûriye ew wekî welat yan zî wekî hikûmet va enerjiya berxwedanê li ku girt em alîkî da zî dibîninê wan berxeda ji çi hat? Niha rewşa Sûriye bi xwe nikare berxwe bide. Erê Yek jê berciwen hetanî sala 2011 rewşa Sûriye ket vî şerî. Piştî 4 sala ji vî şerê di navbera opozîsyonê de yan di navbera xelkê û dewletê de bi rastî jî ti rêxistin tin nebû, ti partî tin nebû. Yani millet rabû serhildanê kir, dawa mafê xwe kir, te nas kirin û kerameta me hebe piçkî em bên qebûlkirin, em jî bijîn wek vê xelkê din. Ewan jî bi rastî jî xelkê Sûrî neamade bûn ji bo vê serhildanê. Wan dît meselen li Tûnisê, serokê Tûnis di heftakê de ya 10 roja di baz da. Dev ji Tûnisê berda çû. Piştî wê li Misrê rabûn. Milletê Misrî jî ew Mubarak jî dev ji hukm berda. Yani ji hikûmetê da ket. Piştî wê Lîbyayê serhildan çêbû, Lîbya jî Qezafî hat kuştin. û li Yemenê jî aynê wisa niha xelkê Sûrî goqê wê piştgiriya me jî bê kirin em jî wek van dewletê din em serokê xwe bigerin. Bi rastî jî Sûriye neamade bû ji vî şerî re. Ya ji bo vê niha rewşa Sûriyê ne wek avan dewletê din. Têkeliyê Mubarak bi Amerîkar bêtir bûn, xurttir bûn. Têkeliyê Qezafî bi Berlusconî re û bi Fransayê re wê çaxê Şîrak û navî Sarkozî bûn. Têkeliyê wan xurttir bûn. Lê wan Sûriyê ne wisa bû. Sûriyê Îranê Hizbullah ji roja yekem de piştgiriya wî kirin. Leşkerî, aborî û xelkê xwe jî şandin bawan. Niha piştî 3 sala ji vî şerî Hizbullah û Îran jî têk diçûn. Ewan jî zanîbû ew jî nemakarin xwe bigire ji ber piştgirî pir xurt ji opozîsyona Sûriyê ya ji xelkê Sûriyê hat kirin. Yani bi sed hezarê kontînera ji Lîbyayê sîlah û çek di riya Tirkiyeyê hat ji Sûriyê re. Ji xwe Tirkiye ji hemû sînorê xwe vekir, ji terorîstan re, ji her tiştî ji bo qezenca xwe bû sedî sed ev hemû kir. Piştî wexta Rusya ket Sûriyê leşkerî dibêje em li ser daxwaza rejîma Sûriyê em hatine. Ne wisa bû. Niha rejîma Sûriyê gelek tişt dan Rûsa heta Rûs ev tişt kir. Yek jê port yê Tertûsê bigûrin. Portê Tertûsê da Rûsa peymanek di navbera xwe û Rûsa çêkir 100 salî. Ew port hemê wê ji Rûsar bimîne. Wê qezenca wê ji Rûsar here. Niha ji waliyê ê leşkerî ve jî hemû sîlahê xwest bi kar bîne hemû ji Rûsa girt dewletê. Niha dewlet amadeyê Sûriye hemî bifroşe, hemî bi xelkê de bes ev malbat ya ev kes di hikimdariyê bimînin. Zane îca qezenca Rûsa wexta Rûsa dît gotedî fêda wan tê pir re rabû piştgiriya xwe bi hemû tiştî kirin. Bargehek mezin li Hemêmîm çêkirin li Sûriyê û wan hişt ev hikimdarî li ser hikim bi xwe bimîne. Ji ber wan digo jî yani guheger em ne li vir bin Esed namîne wê zû here. Esed jî dibêje bera ez bimînim bera ev tiştê dixwaz kî ji min bixwaze Îran û Rûs ez ê
بدموان وداوان راستي جي داوان مثلا جبولو بري سوريا نما يعني بنكا مركزي سوريا فالابو جبرين دولار وجزير وتشتيلو فالابو حمت تشتي خدا امريكا دا روسا ودا ايران يجيبوا له الحكم وان ويتحكم داريه هشتي نجو سوريا يعني ارتشا سوري خرطه يعني سروكي سوري خرطه نو ساينا لقزنجا في خلق دن ويتحكم داريه هشتي اري انها بري سوريا قيمت اوي بر ايه نماي نماي نمايه yani. Yek dolar çen çıras pereye Suriye'deki. والله يك دولار از بارد كم مثلا 25,000 30,000 تشتكي وساي تدي راتب داد كيف جارجارنا بس ليه تدي دوي استدي يعني يعني بري سوريا شخوا بارد كم انما ببري ويف جريداي بلكي باخوي تشاب دكتك يعني بارد كم سوريا كار باخوي تشاب كجبو برد ناف خلكي هر ورم بس برانيه تكليه بازرگاني بالدراره بدولاراي Le mesela gerek hejmar ji nüfusa Suriye bar kiriye per mal niha valane distanzî te gava dinê wexta me sohbet kir di destpêk yine program destpê nekir bû te got fiyata malan dana ketiye jêr normal gerek daketine jêr çi ye sebebê wî çi ye نهار لسوريا تزانه الجور قد بيجين نزيكي 12 مليون خلق سوريا اي بنابرن للدرفي سينور ونافا سينور يخد تناسك مثلا الجور ترك دبيجين دبي 4 مليون لبامنه لبنان دبيجي مليون ودست حزار لبامي اردن دبيجي مليون لبامي كردستان خو حف 6,000 لينا تزانه دنافا سوريا دي خلقي جي شر جور شر جرم باز دانه شنو ولايات يدن بيجن وقت مثلا هريما ما شري ايه بمبابار كارني تنبو او بمباباراني وكشتن وفرد ورد الهريما ما تشي نبو يعني الطيران نتشو خلق نت كشتن الويدر دوري زانه چما بريوان داد كوي وخاني بهاده بتزانه چما دكتور مرسلا خانيا تشتكي نورمال يعني حركه فيمناك يعني تبي نبي مختد شري عراق وايران دي خاني $3,000 تكاريب خانيك بكريال لدهوكي ويشاغي نهار للسوريا خاني للسوريا جي لندن بهاتره يعني هاجر لندن مش دردور لندني يعني فلاتك السيجورا سي اودا للسوريا الجزيره ما يعني الهريمه ما روجافا يعني مثلا كردستان سوريا اللي درد اللي قامشلو يعني دربيسيه باجاري ازيم بريطانيا بهاتره يعني تخاني كي كاره لبريطانيا بكره بسي حتى 4,000 دولاري يعني بباوني تنكار الدربيسي خاني بوان برا بكره تشتك نورمال يعني از نظام اف خلق وان براش كوتينين وشما فيا دانا كبه يعني ديار انه هنك هن اللي بشتن يعني ديرن دوي السويد بميش خور قزنج كيبكن بس Van malek peneberan vala kirin malek na keste de runani ev çıte servan devlet dest ser yan لا دولة دسناد السر لأدبار ناكم خاني فالاش خو هبن جبر تشاو يعني مبيجن هجمارة خلكي الحلبي بينج مليون درباست كر ها حلبة أنا بلكي 2 مليون تيتني صانع يعني أو 2 مليون مبيجن مليون كيوان شون تركيا وتشون هريميدن بلكي كيماني دست حزارجي تشوني جمع روجافا يعني قامشلو حسكي باجاري كرد لي جيجن بري نها اواناجي يعني ياوي خانيا كريب كن ياوي بكرن اي وقت يعني الستاره خود قرن خوازن جيكي شخور اللي بيجين يعني جبو وساجي خاني بر البامه والشامي شحر دري بهاتره يعني انا مثلا درن هن الباجار ندن سوريا هن حتى تركي يعني تنكرين وفروتن للبامه از نظام چما وسا بهاي از نظام راستي جبرك شر كمتي bu sebep belki شركي در راستي راست belki
ev biyem vegerne rojava منطقه کردان لوری ekonomi çewaya civat rewşa jinan zarokan yani dervaya aboriye tabi bantıştana girede aboriye me çewa di meşi abori çi dibêjî والله روشامه پر خراب بوي هري ماما دكتور زانش مسألة كردي هي دبيجي بوي قولا بق الرقا كست نمايو لين نامي تزانه أمريكا الوري الروس الورين إيراني الورين عرب بخوهات الور كرد الورين تركمان الور هنا حما كاس الورن يعني اف خلقانا جي هنك جي برامبري هفن هنك جي دروال هفدكن وهنك جي بو قزنجا خوهاتن وي هريمي يعني دو آلية آبوري دي سدي اسكارم شتر بيجم القورت دي قم شوبين الورز نزان الورم زيدي حشتيش خلكي فقيرا حطت بي بس زيدي حشتي نها او بيستي ما يجي يعني مكارم بي سدي بينجي جوان بازرقانن بريوان بره وهيزاوان خورتي ودستيوان دريجي يعني كارن قالك تشتاوكن لأوي دن إيج مانه يعني مجبور خوب إداري بقريدن حتى كاربن بجين yani ev kesek destê wan dirêj dikarî bigeşî YPG yanzî PYD ji wan serwan zî tesîr bike سديست سروانجي هنا شم derê يعني وانا جي وانا تزانه وانا قال لك درارتي كليات كن يعني هن كان مثلا اف بازرقاني تشتا درباسي وردك انج دربي سينور يعني ام بيجن عربه بن يعني الرون ب شكر ب تشيرو تشتي اي بيويست اي روجانج خلكيري افانا درن هنن درباز دكن اجا هنك جي قزنجا واجي هي دنافا بهكا كدوي كاريتكن وهنك جي هنجي وك خسر بخد دن خياكر اللي او خنسر بخانه اري اجا خلق امي قال اي فقير بكن حكي اي فقير تشخز احمد يدك شيء يعني ازبيجم مثلا هجمارا خلقي ويجزا خود دقرن يعني بري خوي مهانه دقرن بري وان تيري وان دحفتان ناكه يعني بري مهكي ايج كارد كن بي دحفتان وان خلاص ناكه نا يعني شخوق يكي خانيوي تنبي اي كريبي او قت نكار يعني دبي دسيح بدماركي دكار بكن حتى كاربن روجانه بجين اجا ايق مالاويها بخلكي ويها ريمي بي يعني بري خودي خاني بي مكو يعني ده حفتا حتى سي حفتاز باورناكم او بري قرتيه بكدا خوها يعني نتدي بتشتين راستي از باورناكم ده حفتا سي حفتاوي درباسكي اجا اداراق حكم دك جلويها ريمي بيدا ام بيجن بيدا جي او جي زاني يعني كاري خودك وبرتشيتي خواستن وبرتش جي اوج بو خلكي خودك خلكي نزيكي وين براستي يعني قال لك خلك هنن لوي هريمي حرتش تيوان دقي مالوان yani tu dibêjî ba PYD zî adaleta Hezretî Ömer ez Hezret nabêjim gerçi Ömer heye tu zanî Ömer ji bo partiya xe gelekî bi adalet bû والله شو بيجم انا از بيجم اري بلكي او عمرتي هبه اللي بارد كم بلكي عمري بعسيبه زانه يعني حردو بابر بقري دافن erê بعسيجي تبيرامه وصابون يعني خلكي نزيكي وان بون وقت دخستن بفن مأمور دولتي دي يا دخستن بفن تدي يكشي كاركري دولتي قال لك براحتي وان درباز ذكر يعني قلت تمام خلكي مي إجاز باردكم فككي بر خلكي نفكك بور بيدا بر خلكي نزيكي وي او جي حمد دريج وارفد بحتى دركي يعني هنك هنجي حقي وانه تزانه حقي وان كذا وان هي دبر افاكرنا فيري خستني دي حقي وان هي او جي كار مش خور بجين وتخشي ده وهنك جيجي هنن اجا سربش توان در كيفن او حكي له كرت بيديشن yani li vî mintiqa bîye qeder veke ji bo Kurdan zî bîye qeder neticede wexta tu sosyalizm dibêjî nizam hinek dibêjin demokrasî
zani PKK kiriye demokratik modernite u tiştanan daviye digeşi bahse yanzi vek bahsa Türkiye zani li Türkiye tradisyonu ki vek bahseye neticede vek vandı bir problemi ki mezene elbet gavadini vekta mekala Türkiye kir Türkiye vekta alikariya van hezanan da kir digot ki guertini ki dixazin li Suriye guertini ki demokratik li vek dema Yavuz vekta Yavuz ket Suriye devleti Araban khas van gora xe biguherni li daviye ev ketibin tesira ideolojiya Araban anhazim Türkiye vekta emni Türkiye dinerini van khas Suriye biguhernin li bixe bun vek Suriye ana Türkiye vek Suriye te meşanın takriben yani tam vek vinin li bervi reya bahseda şop ki ver heye ya evzi risk ki mezine peki rojava mesela dervayı mesela abori revşa jinan çevaya jiberki hacet ki her mezine ideolojik des PKK da YPG da her mesela jinan derhak jinan da tiş qaziye xaş te gotun evzi geleki memnun dibin jivî tiştê di rastiyê da realîtê da jin geçtine vekekî mafîkî mezin tu dizanî bingehê herî bingehê mafan herî mezin ekonomîk e vexta ekonomî ya jinan bi serê xe tin nebû çawa jin dikarin azad bibin والله روشا جنيل سوريا يعني بحث سوريا هناك هريمة خبكن إدارة بيدة جيجا إدارة بيدة نها قال لك جن هنن أبي قلنا حقيقي الخد بينن إيجد بينن ظلام ظلمي ليدك نحقيقي ليدك وقت بينن نزيكي بيدة وعند باريس حتى دركي وان باريس مثلا ما في وانه انه مير نما كارب الجور شريعه اسلامي دسي جنابينه جنكي دبيني يا دوايا سيا الجور دستور السوري افتي قبول كرن يعني مثلا دفتر مال باطي يا سوريا دي روبلا بيشي دي نافيش خميري وياد دوا يجنيه وروبلك دوا هي دبي جنا دوا جنا سيا جنا چارا أبياد دفتر الرسمي مال باطي سوريا دي إنها بيدا أو حرسي بلي جنا يكم أو يدن قد قبولناك يعني تظن الجور بيفاني أوروبا دمشق كيف بريجنا جيرتيج بيجيرو كده يعني دخوازن وتدي ما في وي تمام نما تجنتي سروي يعني هنوي باريزن و دحبكي جاليه إيج تدي جير رسمي إيج كار بكن أو جنيا أو كتش نزيكي باوريا بيدبه از باور دكم جير دريتي فكرن وما في هي يعني وقت ميركي كار دكلور صانه يعني كس نكار نحقي لي بك كس نكار تعديل لي بك أو جي لسر كردات تاني يعني ها مثلا عرب جي نام مدجين وقت ما قلت خلكن دنجي لوي هري مدجين نبس كردن يعني أدبار دكم بيدا نكاري أو تشتي لسر كردات دبل سروي خلكي جيبك يعني مثلا عربكي شيخي حكم داري هريما جزيرة مبو روجافا بو عربي شيخي عشيرك مزني يا شم مراجر بيجن بلكي باردكم تشارجني وين يا سسين تشكيلو ساي يعني بيدا نكار نزيكي فيا بفي سدي سد نكار هير بتكورو بك يا وسانك بس وقتا كردكي بخوازي إجا تشتي نحق دبتشي نحقي شي مثلا تدي الحردر حتى الأوروبا جي وقتا يكي برسجريكي كوي مال باطيها بجناوي ري قال لك سبب يعني ما في بي هي برداني بكي ورش خرجين كي دبين يعني بس للروجافا او تشتني مثلا امبيشن مثال كي يكي زاروك زوجي وزاروكي ويتشينابه ده عرفي كرداده وايه مسلمانا بتايبتي بتوايي ما في ويش خرجين كي دبين جبو زاروكي ويتشي ناس كر انها بيده في قبول ناكه
يعني بري 10 ساڵا زێدە خەلک کەچێک هەبوو عەمرەوێ ئەس بار دکەن بن 18 ساڵا ڕەبوو خواستن وێ بدن مێر باو و برایە وان خواستن وێ بدن مێر يعني قبول نەکردن حتا ئێگت دەدی خواست مەحراوان ببڕێ لە گۆر شەریعەتا ئیسلامی ئەو ژێ خستن هەندەر چەند ڕۆژکی ئانە ئیجا دوێ پرسگرێکی دەحەبکی یعنی سەرگێژیک هەیە بەس ئەس دبێژم خەلکی نێزیکی وان ئێگ نێزیکی پێدە ڕاست مافی خۆگرتنن و کەس نەکارن حەقیل وان بکە و نەتعدیل وان بکە و نەتشتکی بەس خوازی ئەو تشتێک کوردار دەبێ ناو عەرەباژی بەهاتاکردن ji bo menaz bikir ev hukmdarî li herêmê gişî dibe ne ji bo hinkan ji bo kes nateneyî ji bo zaroka jî dixwazim tişkî bêjim zarok jî çawa berê wî kek azad ez tişkî dinê pirs bikim ji ber ki vazî girêdayê mesela jinan e di şer da gelek mêr hatin kuştin yan zî reviyan welat ter kirin niha hejmara jinan û mêran weka wan yani çi dibêjin wek hejmara jinan zêde biye gora hejmara mêran va ew te wî manê gerek jin bê mêrin ew wexta gerek jin bê mêr bûn mêr kêm bûn qîmeta mêran zêdetir nabî çi dibêjî va çi tesîr yani li gor tedî daxuyanê resmî êgî pêde dibêje li gora şerê bi Daişê hat kirin ji Kobanê bigir û di serê kaniyê derkev û li herêma me gişî yani bi tevayî li gor ew dibêjin texmîn dikim dibêjin 15,000 şehîdê me hene di nava wan 15,000 de jî dikarî bêjî belkî 5,000 jin hene yani ji ber pêde di wî tiştî di pir azadî yani ne wek Ereba difikirin ne wek yani jin û mêr hemû şer dikin ji bo li aliyê Sûriyê va zêdetir problemekî mezin werxiya ye İdlibê li aliyê Sûriyê doktor bajarin henin yani bi taybet li herêma Elewiya yani li ew sînorê avê re tizane gundin henin li gor tedî dibêjin çapemeniya wan ragihandinê wan xelkê wan ê şîrovet kin wê herêmê dibêje gundin henin mêr tê nemane hemû jinê reş li xwe kirine tizane ji ber nemane ev ê piştgiriya rejîmê nekirin mêr piranî hatin kuştin yani şehîd ketin hatin kuştin ew dibêjin şehîd ji bo wan e niha ew zira li wir bûyî lê li herêma me newîsayî herêma me negiya wê asta şerê bi dewletê bê kirin ji bo wilo xelk hatin parastin heta derekî yani nav beramberiya ag jin û mêra di xebatê de di karê çekdarî de wek hev bû yani peyeder rê nedgirt li ber jinekê bê navwan şer bike lê tiştin hebûn yani xelk jê nerazî ne nizanim ez nilwir bes li gor em dişopînin peyde heta derekê baweriya hin zarokekî bû wan bihatana zarokekî di bin 18 salî rebe yani bin 18 salî rebe peyde wê dibir yani diçû şer dikir ev jî di pîlanê di li gor planê ê li dewleta tê kirin ê nav netewî çêna bi zarokê di bin 18 sala re her şer niha ew di navfeke ket pir dibû yani bi rastî jî gelek xelk hebûn emrê wan dibir rebû dibirin xelk ji vê nerazî bûn yani heta derekê Kurd nerazî bûn ji vê tiştê digotin yani zarokê min nebîne îca çûn ha ew xelkana li gor wan dibêjî 15,000 belkî şehîdê me hene bes li gor dernê de dibêjin ez bar dikim dibêjin 25,000 wexta 25,000 Kurd jin û kur û jinê Kurda keçê Kurda şehîd ketine yani barekî pir giran e îja niha jî nexuya ji ber di şer de yî kes jî nikare tedî lêkolînê bike û kes nikare wan hejmara derxebîka kîne tirsa min jê çi yê ne ana piştî şer raweste piştî Sûriyek nehwer damezrandin were avakirin tirsa me xelkê wek li Diyarbekirê derdikevin kona deytînin dawa zarokê xwe dikin li Qamişlo jî bêdanîn ew kondaktor ev jî pir tiştekî
يعني دبي مرو باش تدو فكره يعني نها روش نباشي نها شر نها هيز اول قود دسوان دي حكم داري دسوان دي لأمبيجن سبي دولة فقر يا هريمي يعني وي داري كدبن كنترولا دولتي وأف خلكي جزاروكي وان نبرا زاوان شونه شر از تخمين دكم وقلق غازنا بكن وقلق دوزا لبيدي بكن her de mümkün rast e. بري Va aliye perverde girene da çi metode kararın zaman çiye kujan purtukten karanın revşe edebiyata Kürdi çevaye cididin nivskari Kurdan yanzı navbe navanda neheki çedekin yanına çiye revş çiyete be kurtayı. ها للرجافا بالتبعي بري زانكوي دولتي برانيا وان هبو تزانه مثلا عند زياري هبو حقوقي هبو قال لك تشتهبو زانكوي دولتي الرسمي لور هبو نها تشتن هنن ايق نب دولتي في قريدايبو مثلا زانكوي كهبو يجرد قوتش المأمون ندولتي مدنيين يشخر زانكوي كابكر او جهبو القامشلو نها پشتی حکمداریا پیدا کردن زانکوها روجاوا هیانا و پرورده بکردیه پروردای بکردیه وش خو پرورده دسپیکی و نافبری و بكالوريا وقت بيجي حمجي بكردية يعني برانياوي بكردية يق حكم ليدكن نها قال لك خلك هن كردنجي اللي درن هنا اي دولتي بس جي ايك بخوازي زاروكي خبشين فيري كردي بك وهمو ديبستاناوي بكردي بهن اوجه هي يعني هن حتى دركي Hatta der ki mesela fizik, kimya, matematik, هي biyoloji هي müşkilatını zamanı Kürtler. نها سدي ساد يعني كرد تزاني افتش بدميرتي دكتور دروجان ناي يعني حتى تقارب وان كادرا آفا بكي جبو وان درسا بده بزماني كردي كيماني يعني وك كورس كي جير لازم وك تريننج كي لازمه حتى قارب بقيوي آستا درسا بي بده نوسا لي حتى دركي تيكرن يعني خلكن هن المسألة إيجي خاصتن بن بيباري بلكي زماني وان نبر خورد به يعني أزولو تخمين دكم جبر إزقلك تشتاجي وان تشوبينم زماني وان نبس يعني كرديا وان نخورته نقول زماني وان نبس يعني وك خوندنا كرنا حمو دكتور حمو زانكوا خلاص كرنا بريوي إيجل دربه بوجي فقريان الور ولاد درسات دن يا خلكي الورجي يعني بري ما مستوى إيجا هجر كاربن مثلا بكرديا كرديا خوش وپروردی بکن سپاس ساعت وان خوش مالوان آوه لی از باور ناکم کاربن بوی کردیا خوش وان در سابدن بلکی تدی کردی شکستی به عربی قوتن ان عربي تيت بربه ويا سديسد وهبه جبر مخابن يعني سروكي بارتيانه ريخستني سياسيين بينجي سالي وان كاري سياسي دكن كردياوان وقت داخف مروج برفديدك افياج رخناك برمزنه اجانها مثلا القر كنت حب مديتن يقولوا زاروكي التلفزيون يوان جارنا وان دردخن كردياوان باش كردياوان حتى دركي باشي وبتايبت جي دالي خوندن ونفيساندن دي مثلا الام جافا خوندن ونفيساندن كردي تشكي شخصي بو مفقري دايبو بخوستا فيرد بو ويخو هين دكر ويخو فير دكر درك تنوي يعني درك الرسمي تنوي إجا نها هني أو تشتهي يعني جبو زاروكا جي ما في زاروكا جي ما زاروك جي معلبات يبقريد هاي دكتور وقت مشترقو أو معلبات هجر روشاوي أبوري بر خراب أو زاروك جي زحمتيا بر دبينن يعني قال لك زاروك هنن 8 صالة وده 10 صالة و12 صالة 14 صالة درن كارن جران دكن وساعات يدريج دكن يعني تدي دوي خالده پیدا وان نا پاريزه نا بيجي مثلا اف زاروك حقيوي 4 ساعتا کار بکه نام لوي اوروبا تزان بيچيروك چاوایی
يعني خو زاروك نكارن كار بكن إلا تدي جيان آستكي دركي كارن چند ساعتي كيم روجي كار بكن الباوان وان زاروكا ناباريزن مثلا بيجن هر جي بازارا قامشلو بقاندر قلت وان زاروكا دبينيت ايه مزن نابين كاردكن افجي رخناك تيكرن لوان Eri. Mesela perverdekirini da mesela tarih Şeva jiku dest pedikin tariha Kurdan vekta kala tariha Kurdan dikin veki da çeye dersi tarihi da kala çı tekirin yek ev yedinezi mesela kala mesela edebiyat da cidden niviskari bir kurmancı nivisan diye yazı tariha zamanı Kürdi mesela kala Bedirhaniyan tekirin kala yedini hatta Kuderi dışın memuzin nizam tiştedini Kürdeme Türkiye zedetir edebiyata Kürdi tedizani beveki Ahmet Xani dest pê kirin didin lê gora min gora pirkesedinêzî edebiyata Kurdî bi zimanê goranî dest pê dike ji ber wî kemtir e ji virê zî digeşî zimanê İraniyê veka navîn yani dûr vahîn diçe vanan ev mesela çawa halkirine çawa dibînin çawa بلي الرجافة بخوا أفكاري إيه قتدي بويجي أدبيتي في قريداي براستي حتى دركي باش حتى دركي يعني دسي چار أرين نلهفن تزان أو جوك بارتي ألوان هاتن براستي أو جحر بشك بهنك في قريداي وهنك جيجي بسر بخوانة تخوازن خو بسر بخوي خويا بكن مثلا بري حفتاكي خلاتك هات دان جبو دكسي روشنبيرين كرد يك جوان جربي صالح حيدو ما مستيم ولي كولينيركي كرده وكارو خباتاوي بر راستيجي وك أدبيتا كردي وكردكي بكردي تاني دنفيسي يعني خد تكلم حتى دركي بير هب وقت الولاد بون بس بكردي دنفيسي ويك شيجي خلات دابش كرن دان دكسا دان اف صالح حيدو هالبستفانه لكولينري ويكشي نفيسكاري كي كود جير بين كوني رش كوني رشي خباتاوي بره كاريوي بره برتوكيوي هنا وكردياوي بكردين بريويجي بعربيج هنا شو بس بكردية وچن دري دنهن اي في كاري دكن يكيتيا نفيسكاري كرد هي يكيتيا نفيسكارو روشنبيري كرد هنا قالك دزگه هنن دواري ادبي دي باش كار دكن وكردي السورية برانيا خوجي ندوري في كارينه بريجي وانا جي بس نها يعني شان سيوان بيتربوي انه كارم السر خباتي بكن يعني ام بيجن بيشنجها برتوكا هاد فكرن لقام شلو يعني الجورمت ويني واندي تنزنا الوربون براستيجي برتوكي بقدر وبها جرام بها هبون لوي بشنجهي وبكردي درن دنجي هن مثلا دواري چاپي دي چاپخانه جي چيبونه تشتي كردي چاپ دكن وبلا دكن مرسلا احمد خاني وتقول انه ديروكا كردا وادبيتا كردا جور دس بيدك از باردكم نجور دس بيدكم لي بيتر ايق تدي هاد بلاكر خلكي ناسكر اون يعني ناسكر يعني بس اي وقت لي كولينت كي اي كاري ويبه از باردكم ودگر بري ويبقلكي اري gerek yani tariha kurdan ver ve kemtir bir gerek kemnezi yani ev tişki gerek mühime gerek mijar iki dene yazdı na kazım bir tişte kur bıkım em ve gerni distan Rojava Rojava na le helbet YPG yani PYD ser hüküme ve kedeni te gotun PYD ve ki Baskiki PKK tenas kirin yazılı Türkiye'de beji Baskiki PKK'ye
PYD بخد بيجي ام باسكي كي PKK'nin navbên wan bi Amerîka bazî baş e. Li sahayê çawa xuya dikire? Tesîra Amerîka zêdetir ser PYD'ye ya PKK. Tabii tesîra PKK de manî tesîra İranê zî ne ulu? Tesîra kê zêdetir e? دكتور تزاني خلكي قبيدة بريد بن Erê. يعني از باور دكم نكارم فشيرنجي بك كبو Erê. خلكي اندامي بك كبو بريق بيدة بي آفاكرن او خلكانا لقنديل يجيبون ولروج آفابون جي ولباكوري كردستان يجيبون مثلا قال لك جوان ام بيجن جنرال مظلوم عبدي يكجي سركرداي وان بو نه سركرداي دا استا بلند جبر كردي سوريا هنا قدرها وان النقيان ويا اسطي نافك يعني كاري وان خباتا وان بري بس اولو النقيان او استا مثلا كوميتا مركزي زانه اج قراري دستيني ابرياري دستيني البارناكم كردي سوري جيابن ويا اسطي مثلا صالح مسلم يكجي اندامي وان بو انها وقتها فانا هاتن او بون سروك وريبري بيدي ماشخوي تركيا وسابيجي بفككنه يعني بتركيا وسابيجي وحتى دركيجي حكومة السورية بخوجي زاني بو يعني زان نفكينه مثلا اشتات تشكي بيجي مجاركي سروكي سوريا نه سروكي سوريا سروك وزير سوريا اقداب الرفيا دفج حكم برداو الرفيا زانه نافي الرياض حجابه ده فيفينك خود دبيجي جاركي ام دجفينك خود رونشتن ام سركرداي حكمدارية لسوريا بون سروك وزير وزير شر سروك سوريا بشار أسد بو و قال لك يعني حكومتها إدارة كسوريا دبي مجوان رقوتي يعني سروك سوريا رقوتنا قوتي جبو مرسلاح حكمي روجلاتي سوريا وشوري الروجلات تدبيجي شيء يعني او خلكي مالور هن چما شر بانا ناكن دبيجي فانا خلكي من موان پروردكري سر پیدا دبيجي سروكي سوري ها بشار اسد في دبيجي اف خلكي منن ام زانن چاواتي كلي بوان بكن يعني بشتاوانج هف راستي يعني حتى دركي يعني كل شي زانن انه پیدا جي نكار خوب باريزي تناسكر تيكلي حتى دركي هي يعني دو بري دروجا الهام احمدجي دخوازي دنا روس ريكي فكن الرجيم بوان روني مثلا سروكي وان حتى مسلوم عبدي جارنا دبيجي حمكسي كحكمدارية دكن لوي هريمي بنافي بيدا دخوازن تيكلي خب سوريا خورد بكن بدولة سوريا ري نها ايه بن ماسيد برن تيكلي وان هنا بس NKS mesela dervayı PYD NKS'ye ev yani tişte naxazi tekliği انا كسي تشاواي انا كسي يعني مخابن انا كسي د اداره وي هريمه د تباراوي تني افيك وتهي زاويجي تني دو اس سياجي انا كسيجي تكليوي حتى دركي اوبسيزونا سوريا ري كرد تهي في جيناكن جبر وانا بريوان الانقرينه والاسطنبولينه بتركيا باردوغان رنا حتى دركي خلق نرازينه تناسكر جبر تركيا يعني ازوا كردكي باور بك يعني ازكاربن بلكي ازكاربن فين بكم دجمناتيا عربا شما مري نا عرب يعني وخلق نا ريجيم يان فارسا يان چكسي نياري كردابي لي از باور ناكم كس بذكر الشي وكينا تركا بكردار هي لأوروبا والولاد ولكوي دري كردك تجي يعني ترك كرنك كارج خوري وكل تراوان وقتشتكيش كل تراوان بي انه كرد نين قبول كرن كي نابا ام كردا قبول بكن حتاني ديمقراطي وان وزاني وان وروشنبيري وان جي هجر ولو كردكي بفين بلكي ولو بخواز دلي وي خوش بكن دبيجي ما في وهي ياهم كردن يا ما قبول دكن لي
تفقر مثلا روش كيج روجا منديتي يعني روشنبيرك زاناكي تركا مبتدي يك چندك هنن يعني منابجة مثلا تبيرات اختا اسماعيل بيشكي هاتبو بيدر تبيرات دكتور اختا اره اره يعني انها او يك مليون يا استضاف انا مرون انكار بكم بس تركيا بلانا وي جبو قتدي كردني قبول كرن لحم بشي او دجمنات يا حركه سيدك اجافانا جي دخوازن مثلا مظلوم عبدي بري درو جا سيرو جا دبيجي ام دخوازن امريكا ضغطي لتركيا بكي جبو كارب ديالوج كيدنا مويتشيك مثلا هنك هن سركرداي واني دنن تناسكر اي مسدي دبيجي ام دخوازن قتيكليه ما بالرجيم السوري بكرن ديالوج ادنا ما وان رجيم بكرن حتى تركيا بخواز كاري بشدار به تزانه دبيجيش بر تركيا الليفر يعني بويه وقت جد بيجي امر واقع يعني انه او هن يعني ام نكار انكار بكن جزيره ما مسسري كانيه باجار كي مزن يعني تزانه نه يعني باجار كيلو كان حزار كستي دي نا باجار كي برمزني و تركيا وداقر كري عفرين وصا جريسبي وصا يعني قال لك در هنن من حكم داريا تركيا دي آلا تركال ور دكتور زانكوي تركال ورن پرورداب تركيل ور هي پري تركاب كارتينن او خلقانا يعني هاگر 5 سال دوسا درباز بس باردكم او خلقو انما سوريا بقرن الا ببريارك نام نتوي يعني تدي بيش اف جغرافيا سوريا اف خلقانا بقر حكم يانا او خلقانا ويخوك تربد الناس كرن يعني اسكندرون عين وساو دكتور تديد بيجن هتاي الهريمه وانا التركيا اره هتای اره هتاي نهات جيكي خلقي هتاي ببرسي مثلا مش تشار حبا برسيل في لندن وقت مواندي بعربي زانن جي عربي زانن بس توان مثلا شوار بيجي كات كويار حزدك بكرب مين بتركيا رياب تفقر ولاتي خوي اساسي سوريا نو بتركيا دمين اجا ترس شيء او مثلا بشتي 5 سال ده 10 سال ده شخو خلقش عفرين دركتن فقيرة دركتن شو حتى هاجي تبلانا وقرا وان تني يعني ونا برخدان كله بهيس تيكرن نشر تيكرن جبر روس ناهلن تزانه امريكا حتى دركي ناهله قال لك تشت براو مشترقو قولا بق والرقائي يعني حركي بتخوازي القول خبكه حركي تخوازي او تشت خوازي شو كسي تخوازي و اجا انا كسي ايج هبونا وان بتركيا في جريداي ايج الورن باوبوزيسيون سوريا لتركيا نم بارد كمان نكار بخديه برياريجي يعني كدوام بر خلكن سياسة مدارن خلكن يعني كار كرن از انكارناكم فيها لي از بارد كم الريا قتير دمشن باوريا كردا بر بويريناي جبر از وك مشترك از وك كردكي سر بخوي يعني زنب بارتي اف جريداي من زانم از قبول ناكم يعني وقتها كردكي برياراوي جي ان قريبي بريارا او بده رازيبونا ان قريبي يعني جبو اجا بس حزاره كردي وك مهنه صانه انا كسي يعني روشا خو نقلك باشكري ودور ببشدي كردستاني رجي لمبيجن وقتا تشونواني باشوري كردستاني وبارتي ديمقراطي وسيروك برزاني بخوشي خواست جوان الهف بين حتى دركي بهدورون حتى دركي كاربن خدمت كي يمكن جبور روجافا بتوايي جبو كردستان سوريا بتوايي نجي انت استي جبر نخدي قرار خبو وابي جي مخابنيه برقصتي جي دليشيه يعني اره وای تماشاوانی که me tiştî kurskiriya gotiye birêz azadî bira di nazara te da demografiya rojava da çi rojava di çi encamê de ye demografî ya rojava zî helbet hatî guhertine henekî nolo gelekî Arab hejmara Araban zêde bû rojava vekî dinê ciyê dinê ki Tirkan girtine destxe li wan deran disan Arab tên cî kirin guhertinê kê helbet tu çi dibêjî بلي ديموغرافيا كردستاني قش دخطري دي بس دهريمي قد بن حكم داريا اوبوزيسيون سوريا دي
وبريار جي أنقرة ياج أردوغان بخوي يجي أو برد تهلكي دي برد خطري دي يعني نها خلقي جي 4 سالي وان بوي العفريني دجين ام بيجن جي غوطة هاتن جي دردورة شامي هاتن جي حمسي هاتن جي قال لك باجاري عربة هاتن مالي كردات دجين مالي كردات دجين عرضي كردات دجين او كردي ما بوجي جبر ترسي وجبر نحقيا قلوان بو او جربيان شو الفقيرة هنك هنا يعني بيقومان هنك هنا يعني شخوت ترسا حر كردكي لسر ديموغرافيا كردستاني پر دليوي دي شي قال لك هاتي جوهرتن هاتي كرن دكتور يعني هاجر وسا بردوام بكي وبفي سياستا حكمدارية بيدا ودولتا سوريا وقت دولتا الرسمي نكارب وي جغرافيا ديموغرافيا بباريزي از باور دكم وي كردي مي الولاتي دن مثلا بيجي الأردني يان اللبناني يان المصري يان نزاكوي از باور دكم ويروشا كردا ببوي شكلي وقت درجة ديموغرافيا وي هري مبي غورتن وكرد ور ترك بكن هرن باجار نيدن هرن در نيدن از باور دكم يروشا پر خراب وبر خطره پر خطره ها نها چن باجاري انا مثلا باجاري وقت مشتركو اجيم بخو باور بك تكليم حتى دركي بچن دوستار مايل ويدري جبر ازو دركتم حمجي اسكنجي بوارد اخذم دبيجي ترس سامه وتهديدا تركيا سرمرانابه اجا هجر تهديدا دفكي خلق دفيت ترسيد جين اجا بف تهديدك لشكري بقي سر تانك وتوبي خو بف سر سينور باوردكم يخلق ورجي ترك بكن وقت ترك بكن يعني بلكي سدي ده بيست بخوازن فقرن اللي صال تير درباز بو او خلقانا ويدرجور بردن وكردي جون شامي صالي حفتي حشتي يا چون حلبي يا چون درن باجاري دل ورمان بروش ابوري وقت مشترقو پر خرابه وتهديد جي هبه ملت جي مجبور برا ما يهركو يدري بري تشكي راسكو الروجلات نافين زيادتر جهر هذا زيادتر تركيا ناخذي ستاتويا كهي بگوارتن جبو كردان تشكي pozitif انجام ki pozitif derkevi bitenen li Türkiye'nin li Suriye zi ev tevli mesele dibi li ser devleti Suriye dixwazi tesir bike ji berkin maf Suriye maf kime de Kurdan çawa dibînî lê derbayê Sûriye derbayê Tirkiye hêzê mezintir hene weke Rusya û Amerîka navbeyna van da gehiştinik heye ev gehiştin encam ki lihevetinik heye mesela Suriye peşeroja Suriye Sinorê Suriye û mafê Kurdan da الروس حتى دركي دخوازن حكمدارية أسد لحم جغرافيا سوريا بكرن يعني كري أرمانج خوري إنه في ريجيمي لشامي بهيلي وحم جغرافيا سوريا تخبن سياوي وهيزاوي أف بريار الروساي جيفا ناقرن يعني مثلا ده جارا النتوي يكبوي الروس لدجي حم برياري ناف نتوي سكنية أنا نهار الروس أف بريارا الروس دبيجي هجر كرد به الرجيم فقر هري ماوان وإدارات دولتي رجيمي به كرجي كارم بفن بشك حكم سوريا يعني ند آستا بلندي ند دي سروك ووزير وشيروك ميروك يقولوا بيجي حتى دركي تشكسي باوريا وان بالدين كي درهب يعني نمس المان بجي وكرد بجي نتواكي دبي نج نتوي عربا به ما في بي هي لسوريا بجي لدبن حكمدارية أسد وبعسيدة أفروس وصاد فكرا نا أمريكا نوصاد فكرا أمريكا دبيجي كرداش خو ناس ناك دكتور راستي مرو بيجي أمريكا كردان ناس ناك وتدوستي أمريكا تنايد هريم يقشيد دروجلات يقشيد بجبر هريمك جرمه هريمك بترول اللي هي قال لك تشتيدن اللي هنا جبوا له برجوانديه خد باريزم نهاج بو امريكا
از باور دکم حمسر کردای امریکا سروکی بگرش بايدن بگر و بری ویجی حمد بيجي تتكلي وتبي وندية ما بكردار تني شر داعش بيبي دجي تورست تشكي دتني يعني روشكي امريكا نقوتيه ما ببريارك ناف نتوي انه ما في ملتي هي بيجي دي جغرافيا السورية دي زانه لي جارنا جي ناخوازي قلت دي تكلي وهرمي اداره وهرمي ودولتي خرد ببه ناخوازه امريكا ناخوازه يعني دخوازه جبر لشكري امريكي الورهنن بارغاي كواني برمزن الورهيه يعني وبالسينوري ويجي بكردستان عراقي في قريداي تزان الورجي تشقيس كارن تفقر روان تشبر امريكا اف دولتي ديجي خو اوروبي يعني كرد هنا وكنا تونا دي تندك جبر تبر يارك ناف نتوي تنيي كرد وك نتواكي بندس بين قبول كرن كرد حتان هاج بو فان خلقانا بشك خلقي وي ولاتيني مثلا از الفيدري وقت تشتي الرسمي دي بيجي السورية صانه مثلا يكي دد بيش تركيا دد بيش وقت جي الرسمي وصل مدنرن نا بيجي اريد بيجي تكردت نتواكي دني زمان تبركي نوك ايوان ليه مناين قبول كرن وش خو امريكا جوك مقو او وروسي بوي شكلي نها تشتك دي ايران مثلا حتى دركي ايران جي هيزاوي هي لسوريا او جي حتى دركي جي قراري جي برياري بس ايران جي كردا نبخف جريد دي زانه جبر باوريا ايرانيا وكرد هجما رواني بر سنينه ناس كر ايراني جي في تشديد بلكي نرحت بكرداره لي ازبار دكم دي ساي كردا قبول دك بلكي ايران ناس كر يعني مثلا الايراني بخجي يعني الكردستان ايراني بخجي يعني سوريا حتى دركي ايراني بلكي كاربن جا الصدر بيجن يا الرجيم بيجن وتدي وقت شاوى ام اداري ام حكمداريه الفي خلكي دكن بالشيوي ام دفكرن هون جي كارن بكن يتدي يا مرسلا باورمندي اوان الشيعيتي والسنيتي وعلويتي وفتيروكانا افانا حمشي تينغو هرتن بدميرها يعني روشا سوريا صالح اشتيد النوك انا نها باور بكليجي يعني ولايتك لسوريا هي جد بديرة زوري حكم داريا بيدل يجي تذكر او هجمارة خلكي سدي نوت ونهي سنيبو نها بقاندرج حسينيات تشيبون لور لديرة زوري وخلكي باوريا خو بهرتن السنيات يبون شيعي بربوي الويدري الويهري من الجورد بيجن يعني إجا باردكم حمتش بروشة أبوري في قريداي وبفقيرة روشة أبوري سياسي وقتا يavuz vekê da Şah İsmail da duduz se Tebrizê mesela Şafî biye lê wexta Şah İsmail hüküm digirî destxe gişt û guherinin baveriya xe wekî dinê em wexta li Safeviyan dinêrinê hinek şêxê wan bixe destê xê da mesela Şîî bûne lê di aliyê dinê de wan Sünnîtî wekî maske bikaranîne yani giştî siyasî ye giştî siyasî ye mesela din tişmiş ji bo ku xelkê tûj bikin ji bo wî kartînin hin berdewama ye ew jî û dektir û tişkî dijî yanî wexta pere hebin wexta dewletek bike kar ji xwe xelkê baweriya wan bighere û alkariya wanî aborî bike milletê feqîr mal çi digerdin yani niha madam te misilman dimîne ji bo Kurdî ji bo ne Kurdikî Erebikî feqîr yani madam dibêje ez misilmanim yani firqa wê çi şîî bî ya Sunnî bî baweriya Qur'ana wî tê û bi Xwedayê wî tê û pêxemberî wî tê niha mersela ji av tedî tiştê din bû pere û bû kirîn û firotin yani her tiştî di wisayî yani مثلا مصري هجرت فجر بري وقتك صلاح الدين كت ويدري حكمداري الوركن
خلكي ويك اشتك جد قوت الفاطمينه تزون الشيعي بو باوريا شيعي بو اري كانها مثلا شيعي مثلا نمانه راسته مثلا اليمني انا اذكر انا برخل كان افيد بيجن حوسي ما حوسي او افي الشرد كان بدولتي الرن مثلا السعوديه بشقريا دولتي الرسمي دكي خلكي ايه بيترحكم السنين اواني ديش ايران بشقريا وعندك مثلا لبناني حزب الله هي حزب الله دبيجي ام بشك نجي ارتيش ايراني وتشب ريار الايراني بيستندن ام امادن بيك بين اللبناني يعني كارن ولاتي خوتيك بفن جبو خاطري بريار جي ايراني وري يجاف تشيرو كانا بر ايه بيجم خلكي فقير يعني برحتي تكاري نريني وي ديتونو بيتشوني وي بقهر راسته ورياوي بقهر يعني مرسلا يعني فا خلق اللي في اوروبا نجي نها هاتن اوروبا الولات اخوة سيرفاكيري بون وباورياوان نهف قيستوج وسرتبو هاتن اوروبا اي مو جو سري خد بيتشين وجا تليفونا وان حر ساعات ليت غازانتي دردك هذا وتشيرو كان يعني جبوك خاطري خو بباريزن تناسكر انه هاتن ولاتكي نولاتي وانا اجا بفي شيوي خوش درفة ددن خويا كرن انه ام نوك وانا اجا لبا مجي ام بيجن وك مقو فقير برن ونزاجي برن وهجر برابين دان دكتور باور بك يعني ايران كارجل لك تشتابك وجبر كل سوريا يعني الشامي اللي قال لك باجاري دين مش وقت مشترقوا درا زوري نوتو بي نوتو حفتي وي سنيبو نها جو شيعيتي تبرون جو حمد براف قريداي از جبوی دکارم مثال کی بدم مثلا gelek jinin aliye me yekeki bara bajaran kirne tu vekta jwan pirske be Kurdî tu kurmancı yan Türk dibêjî ez kurmancım ez ştan dibim Türk li vekta Türkî tu pirs bikî Türk müsün Kürt müsün dibe Türk'üm goravî tê guhertinê mesela İranê da lê helbet ji ber ku İranê da gerek millet hebûn dema veke da şah da dîktatorî hebû paşê millet xas demokrasî çêbî nizam çi guhertin çêbin varan çarekek wê ra nedîtin dîn devletê dîn veke çare dîtin ji ber ku ev devletê hena parçe me bî her yek be alîkî ba me çe yani va tiştekî Türkiye zikriye esas Kemalizm işte demekî tesîravî zede bû serhukûm bû daviye bi rêya Erdoğan bi rêya İslamiyê disan xastin servan meseleyekî heye meseleyê Kurdî millî servan bigirin servan qapan bikin millet bi hev re bizelifînin lê nizam ew ê çiqas berdewam bike tu mümkün e guhertinek li Sûriyê bibe guhertina Tirkiye zî ji ber wî tirsa Tirkiye zedetir ew e eger guhertinek li Sûriyê bibî ez çûm virê Sûriye biguherînim vê carê ez diguherinim mecbûr dîminim biguherinim yani mafê Kurdan eger li Sûriyê bê dayîn mümkün e zedetir tesîrikî ji Iraqê zedetir ser Sûriye bike ser Tirkiye bike tu çi dibêjî ew guhertinê xuya dike yan na çi heta çi astê Amerika û Rusya tahammülü polîtikaya ku Tirkiye dimeşînî bike ew qebûl dikin ew sînor guhertina wan sînoran ciyekê Türkiye işgal kiriye bibe tişkî daimî na ez bar dikim planek ji Tirkiye jî tê amade kirin yani ev dewletana Rûs bi xwe ji Tirka hez nakin yani ne ji Erdogan hez dikin û ne ji hukumdariya Tirkiye bi tevahî hez dikin ev ya tişkî dîrokî nav Rûsa û Tirka de na Amerîka jî girêdana Amerîka bi Tirka ve ew jî li gor mezacê hukmê mesela Trump digo ez ji Erdogan hez dikim Biden hat ne wisayî zane niha Tirkiye ez bawer dikim di rêker diçe ne ji bercewendiyê wê pêşerojê re yê yani mesela wexta tu binare divan çend mehê dawî de
ekonomiya Tirkiye û perê Tirkiye giya çi astê mero zanên û planê jêr hatin danîn ev gavê pêşî ne. Yani sedî sed Putin dixwaze Tirkiye têk here bes ne bi guhertina coğrafî ew ya hepkî yani biryarek pir mezin lazim e derkeve. Tibê gelek dewlet karibin wê qerarê bidin heta Tirkiye ji ber ne împaratoriyê ne wek Osmaniyê berê heta hukm li xelkê didikir wê biguherin. Ha coğrafya Tirkiye hatiye naskirin bi wê şêweyî. Heger coğrafya pê bêlîstin wê gelek tiş derkevin navberî. Dizane yani te'sîr wê pir li gelek derabê kirin ev yek. A di duwa ez bar dikim Amerîka jî حاضریا gelek tişta dike ki Tirkiye divê astengiya xwe bimîne bi taybet diwarê aborî de. Meselen S-14 400 wexta ji Rûsa kirîn ew mûşekê roketê ji Rûsa kirîn ne NATO razî bû û ne Amerîka bi xwe razî bû. Yani Erdogan xwest wilo tiştekî bike piçkî wan tê xibin zext dike heta derekê. Niha vana قرار وان ند دقاقي دو روشفكي دي تزانو ولاتن ديمقراطن ولاتي دزگهي وان هنه ولاتي امنيتي وان هنه قال لك درهن حتى دقين برياركي اجا فاناجي حاضريه دكن استخمين دكم اردوغان هجر وسا بمشي دفان چند سال بيشي دي از بار ناكف خو بمين تحكم دي ابيك وبلكي مخابن اوبوزيسيونا اردوغان جي نخورته دكتور تزانه يعني اوجي برزگريك برمزن مثلا تبيرا مختار لفيدري سروك وزيري بريطانيا توني بلير بو وقتا هالبجارتن دركات قلت بارتيا كاركرا سروك وزير او يعني توني بلير بو د هف بيفينا خويا كم د تشت قلت از ايرو قالك كيف خوشم واز قالك خمقين وأزقلك كيف خشم جبر أزبوم سروك وزيري بريطانيا وأزقلك خمجينم جبر أوبوزيسيونا مبر قلسة بر زعيفة متخص أوبوزيسيون خردبة أزوان كاربم خزمتك إيش في غلاتير بكم يعني أو ما بدح فينك خزمت عم بيتر بش دولتير أري نها تركيا أوبوزيسيونا أردوغان نو سايد يعني نافل وحمك سيبونه اوبوزيسيون بلكي قرجدار وغلورتنينا يعني شن كسي دنها بنا دن برانياوي اردوغان بون جداود اوغلو بقر وبابا جان ونزاكي وانا حمي بيتر خلكي اردوغان بون وبقاندر قتدي هنك روجنامي عربا وهنك راغهاندني عربا وهنك روجنامواني عربا دبيجي يكي باوري بيناي كرن يعني كس وك اردوغان بكين ذكرش تخاباندنا دوستي خود كبري نياري خو يعني بيتر هون فانتش تازانش برا من خلكي ورن يعني مثلا فتح الله قولن بكر وجربكان دركه وحتى داود اوغلور دواني در شبان صالي داود في بردان اردوغان لحما قلبي يعني محمد قلب وبيتشوا وسروكي تركيا يعني لحما قلبي تزان بيتشت كجوار هم بيتر فانشيرو كازان يعني اجا الجورج عربي جي ليدنا رنيا مثلا بري تشندروشكي او روجنامافانكي عربي التلفزيونك يمني دبيجي يعني روجنامافانكي التلفزيونك يمني كاردكي يعني دبيجي اف كس تشتكي ديروكا تركاد بفي شكلين هاتي دروتيا قدكي يعني روجكي خبر هذا دو سخيفه دكي وروجا دجي ماتي خلكي دكي عينه وخلكي خبر جوار دادو تزانه مثلا بمصرير بري چن مهكي ديالوج قد خسفك مصري حتى دركي قبول نكر يعني چند جارب هفرونشت بلكي 4 5 جارب هفرونشت سر استا دبلوماسي وامنيتي لمصري دار نخشي نها تشكي نه ايك فان چند روجي داوي دركت شخو بريوان قال كي داتكت سروكي امارات حاكم دار امارات شو سوريا و ببورنا وزيري وي دربه شو سوريا حتى دركي تكليوان سوريا بهف قطب بون باشي بري سال كي فكرن نها او شو وزير دربه امارات شو سوريا از باور دكم
تشتك دناف وان وك ناف بركي أسد خست وك ناف بركي إمارات بتركاره بأردوغان تشكيفك ديالوج كيفك كيماني نها إمارات جي بريارة خستن 10 مليار دولار بجگیریا اکونومیا ترکیه بکه حتی کار به پریوی کم نبه دانه که بیانجولو بیتر Peki İmarat be icaza Amerika dikari tişki ها vabike. نه سدی صد نکاره نه سدی صد نکاره نه امریکا جی وقت مشترگو يعني امریکا ناخوازه وسا وقت دي هما جنشكافي بريارة خبستين امريكا تخوازه حتى دركي ويقلس بكي حتى ايجا كاربي بقي وي آستا حكم بخينه Yani az Amerika yan Rusya fam dikim ji berke em pircaran dixwazin ji Amerika yan Rusya devlet ki tek ve şunavi devlet ki dine çebike le ev bi wî çavê lê nanerin em naxwazin cî ki mesele zêdetir bibî paşê penebar çê bibin ekonomî tek biçe pircaran guhertinekî mezin dibî sebebê problemê mezin ji ber wî ew zêdetir bi mesuliyet xenezekî mesele dikin. Yani ji bo hêzê biçûk ne mühim e lê ji bo hêzê mezin mesuliyeta van giş tiştan zî heye gerek merî li wî binerî. Kek azad tu weke Kurdekî Kurdistana Sûriyê rojeva Tirkiye gerekî baş takip dike ji siyaset medarê hinek siyaset medarê parçe me baştir takip dike ez gerekî kevxweş bûm. Derwayî disanla parça me hinek Kurdere dibêjin Kurdistanekî serbixwe dixwazin. Lê aliyê dinê de mesela piştgiriya Erdoğan dikin. Heta hinek ji wan kes hene piştgiriya Erdoğan îşxala Afrînê zî dikin. Ti vîya çawa dibînî? Ya paradoks e yan tişkî samimî dibînî vî vekê xastina Kurdistanekî serbixwe û piştgiriya Erdoğan. نه دکتر اوایات تزانه چاوایی اف چیروکانا پر بونه دیروکا کرداده Erê. يعني تزانه شریف پاشا بگر و جنزا کر درکه اف چیروکانا پرن ایگ تدی دردکوین بدمیره و پشتی دمکه سالکه دوا سیاف ودمرن وقت چراکی جش خورفیق و چرا پاشی ومره از باور ناکم وارا کاربن تأثیر الكردا بکن جبو دمكي يعني از تشكي تخوازم بيجم العفريني تركيا دعفريني دي داقر كريه وآلا تركاج اوبوزيسيونا سوريا بلنتره وحرتشتي پرورداوان بتركيا وبريوان بتركيا وخوك تركي دبين وك بشك إدارات تركيا از باور دكم اي حكم دك بيتر والية عنتابي وبريارة سياسي وأمني يعني حكومتي يعني حنكي نها فانا نكارن تأثير وانتني دكتور تأثير وانتني نها روشا من روجافا حبكي ام ببيفن ببشي دي كردستان يري جبار ام وك كرد دجين ام نتحكم دارية دنن واقتدار ندس مدي بس ام وك كرد دجين يعني باور بك اسكار مشتر بيجم سدين نوت جي كردي روجافا يعني كردستان السورية ناحسن هندري خد ناحسن سوريني ناحسن ده حسن كردن بندستي في ولاتيني اللي ترسيك ابوري دو نهشتن و بارتي ماي سياسي او جي قدر عمي جوان بارتيا جي هشتن فكر راماني كردا ده استكيد بمينه يعني كسي جوان نا بهالبجارتن يدركتن نه بالريفرندوم دركتنه نه کسی دنگی خدایوان حتی وان بکر ریخستن پارتی افجر وک رخناک از لوان دکما يعني كسي وان نخستي وآستي وان بخوهات كتن بون اندامي وان بارتيا وشفدو دابش بون حر يك دفج ايه دبرداي تلحما بتقري دبيجي از هوالي فلان بوم مركزية فلان بوم برس جريك دناوي سروكي وي دركتيا سروكي بارتي دركتي خور بشكي دي شكري عيني نافشتي جهرتنك بتشو شكري تزانه يعني يا هنكا ديمقراط لي زيدا كري يا هنكا لي كيم كري افجي برس قدر كرداي انه او كرد كس نكار ايشاوي بيجي بخوازه يعني مثلا تشلو ششاده وقتا بارتي ديمقراطي كردستان عراقي تشيبويه حطاني نوت وسسيا حمد خوازي وان
اوتونومي ji Kurdarê û demokratî ji Iraqê re. Piştî hilweşandina Saddam çû, îca guhertinek hat kirin, îca bû federalî. Ji 2003 doktor heta ana resmiyetê li ser kaxetê li Bexdê dibêje Iraq federalî ye. Bes bi qandirgineyartiya hikûmeta herêmê tê kirin, bawer bik eynî Saddam e. Eynî Saddam e. Yani ez mero karî çend nava bêjê ê hikimdar bûn li Iraqê. Ji Serokwezîrê yekem bigir û serokê bigir û heta ê ana. Yani heta ana jî bine di çîroka Kerkûkê de tizane çi bû. Yani em nabêjin destê Kurda jî tê tir nebû, xıyaneta Kurda ji sedî sed bêguman tê hebû. û wexta balafirgeha Hewlêrê sekinan din, goçêna bi yek balafir bê Hewlêrê. Hikûmeta Iraqê ev qerar stine di riya wezareta xwe derve re ji hemû van dewletê derdorê ê teyarê wan, firokê wan ji Urdinê, ji Tirkiyê, ji Qeterê, ji gelek dera diçûn herêmê diçûn Hewlêrê. Wexta ew biriya stin di nava 24 saeta yek teyare nema çû Hewlêrê. Erê. Ekonomiya Kurdistanê tedî bûça wê sedî hevde ji dewleta merkezî dihat ji Iraqê. Wexta ew jî sekinan din, tedî rewşa herêmê çi pê hat. Heta xelkê çûbû investment perê xwe li wir biterxînin ji bo xatirê pêşxistina wê herêmê, ew jî reviyan û hiştin û cî hiştin û derketin. Niha ê Kurda ê Sûriyê jî, Kurdistana Sûriyê jî di wê astê de ye. Ev xelkê giana xwe kirine berpirsiyar, niha hêza PYD tişkîdine, silahê, perê wê heye, ragihandina wê heye, televizyona wê heye, gelek kadrê wê hene, leşkerê wê hene, şer dike gelek tişta yani. Kare bi vê hicetê berdewam bikit hikimdariyê de. Bes ê ene kesê meselin ya van partiyê meydin, bawer bik heger bi rewş bi vî hawî derbas be, wê paşî bivin wek endamekî ji PYD re. Îja Kurd ême yani tirsa wê xelkê bêtir ha. Enû kengî xelkê Efrînê vegerin herêma xwe û bajar û gundê xwe. Kengî xelkê Serêkaniyê vegerin û vegerin Serêkaniyê. Bi qandirge ew xelkana dêşin, xelkê din ê ginhal malê xwe ne ya li Ewropan ya vir nayişin. Îja xwezî PYD garîbana berxwedanik kirbana yan haziriya tişkî kirbana gihêviya wê xelkê enû va em ê nêzik vegerin malê xwe. Mixabin. Sed carî mixabin. PYD negiyayî hîn ew tiştî nake. Meselen Tirkiye di Efrînê de yev 4 salê wê. û li Serêkaniyê jev 2 sal û tişkî wê. Heta niha doktor ne berxwedanik leşkerî tê kirin, ne karekî tesîrê li Tirkiye bike tuneyî. Yani em bêjin mesela avê dibirre. Wîlayetek wek Hesekê doktor belkî 3 milyon insan lê dijîn. 3 milyon neye ku didone? Tirkiye avê dibirre ser wê xelkê. Ew xelkana ya ava tal vedixwin yan av tune. Bi tanka yani bi wan tirmira avê ji wan re dibin Hesekê. Ne besit nikarin milyon û nîvek xelk ya milyon û 200,000 neşteciyê ê Hesekê ne tu wan avê ji wan re bi tanka û tiştê wilo bibe. Niha tiştê hepkî carna wilo Kurdê me em di nav xwe de wexta em diaxivin, em carna gazna dikin ji xelkê xwe yî bakur. Yani tizane em bêjin wexta ew av tê birîn, av ji xwe Serêkaniyê tê, Serêkaniyê jî aliyê dijî dibêjin Ceylan Pînar. Wexta ew av tê birîn, hikûmeta Tirkiye resmî wê avê dibire yani. Te nas kir av bend çêkirine, nema avê derbasî wir dike, tişkî derkê dijî tune yani av here. Em gazname çi carna min nav xwe dibêjin, em dibêjin heger xelkê me yî Rojava, xelkê me yî bakur. Heger herê tî rahiştana garonek av 5 litr dê de bana biçûne ser sînar bigot em van vê avê bidin birayê xwe yî Kurd ê got av li ser wan birîye. Piçkî wê çaxê em wilo dihisiyan enû em nebê xwedîne jî. Tizane? Yani ez dilê bibûre
اجد الاشياء وي خلكيت بيجم باور بك يعني او خلكانا تكليم قال لك هات كرنجي جانا وقت از خوازم ولو از بشجيريا خلكي باكور بكم از بيجم كداوان هي تشتنوان هي في تشتي وقت از بيجن از بر که آزاد وقت تسر آوی de پیویا de aynı demede daha hatta bir amın bir meseleyi da 20 milyon Kurdistan'a bakur heye az servi fikriyam ev dikarin jibo brayxe jibo Kurde Rojava Kurde Başur tişki dikarin bikin yan na vin çi dixazin سادسات yani از شطفاز zaman yani dilimin aynı demede ezutu aynı teşte fikri yani teşki mühime. Dervayı ve siyasete Kürden Türkiye takipteki daxazı ki peşniyar van kir bu mesela Rojavazi ve zaman vizi aktualize bikin. Dervayı ve yani revşa Kürde Türkiye çava dibini ev çı bikin mesela jibo ki siyaset ki zedetir bir tesir bikarvenin. Per zaman per vakt yani Kürde Bakur bereda velat ki serbuxe digotin tişmiş sedine digotin İro çı lazım çı bikin ki tesir ki bir ser siyaseti. براستي كردي مي باكر يعني قال لك تشت كارن بكل بس مخابن از نزانم اف ترسا افساو وترسا بصالا بوار بردوام كري تشاوا كارن قبول بكل دكتور وقت انا هيك حقيقي المرو بكي هي تشتكي بهستي مرو دستي خبلندك مرو قوتن كي دبيجي مرو برهي خب بلندك يعني مرو عاجز بنا وصا نها تشاوا كارن فين حقيقة قشي ببين وقبول بكن از فهم دكم دقرن دكوجن حر تشتي دكن افيا كاري دجمنا افي كاري خد كن ايوان جبو ولاتي خب باريزي حر تشتي كارن بكن بس ايمز بيجم هجار 20 مليون كرد هبن لمتروبولي تركا يعني الهريمة كردستاني يعني ناف باجاري واني دال كوي دريبه هجر وك قولوا وك مسج كي بدن دولتي وبدن دولتي نافنتوي المانيا به بشجريا بتركيا بخورتي فرنسا حتى دركي اذن يعني في دولتي اوروبيه بيجم هجر بيج وك اسيان كي تشيبكن انه نها ظلم لمدبه امكارن قبول بكن جبر ام هم ولاتيه في ولاتينه تركينه بس اف دركتناوي درفي سينور مانا دبي بريار اردوغانه افي زانم مانا برلمانك لتركيا هي مانا لشكري لتركيا هي افانا حمه جبو خاطري كردا قد كردا حسابا نابينه نها كردي ما بارتي وريخستن شي حبكي تشاوا بون براست شي كاريوان قلسه يعني مثلا ام كردي روجافا ريخستني ما بارتي ما هيزا ما و يعني ام بيتر اكتيف بون جو بارتي ما كردي باكر نافا سوريا بخدجها يعني مثلا كردي ما للسوريا اللي سر اسطا بلنجي دولتي جي وقال لك جاراجي مثلا سروكي دولتي جي يا حمبر برسياري دولتي جي وقت دبيجي ما قبول دكن وقبرا زاند دبيجي براي ما كرد نهال التركي حر تشتي كرد وكردستاني بباكي كيف قريدانه او 20 مليون كرد قبول دكن يعني قرك مثلا درك هبانا دزقهن هبانا بارتين هبا ريخستن دن هبان خلكي روشنبير زاني كردا روسبي سروق عشير قال لك خلكي تأثير اوان الجبات اوان هي يعني نحرتش بككي سدي سد قرك فانا حتى دركي مسجك بقي عندنا دولتي ياتي كليه بدولتي الربقو تبافو تمات شوتيني بتشتكي نب إرادة مي ناسكر بس تكده جبو دوزا خواه جبو كرد و كردستان خواه جبو زمان خواه جبو شخصيت خواه جبو نتوي پرستا خواه نها وقتا خواه بأك بارتي بگريدن و ببن يك اندامي أك بارتي جبو خاطري برجواندي خواه إجا دجمنات يا كردا بكن يا بيجن والله تدي أم
ما في كردات خوازن يا مثلا وقت تلفزيون اواني هي هي انا بخواز نابينم بس بري وقتها او ترى تشش وتشوفوا وقتها فكربون آره نا في TRT لوكا كردیه نا باورتكم ترى تشش بونه هين هي TRT از کردیه نا هين هي انا TRT زان کردیه نا ببینا ترتكل ارين هابو يكر من دي جدودي نها افاناجي ددن بروي خا وقت دولة رسمي ددن بروي خا دبي جواي تلفزيون اوان هي باي كلترو چاندا خا بكارتينن وحرت شتيوان چاپ مني هي ونظام برتوكي وان چاپ دبن لانقره وكلامي وان تيغوتن لدعوتي وان جيغا او تخواز افيا ددن بروي خا نها فيا كارم بي اوروبا رازي دكن بفي شي وي بس كرد چما نكارن يعني ماركتينج تزانه في دوز اخوه بخلكي بد الناس كرن ند نافا تركيا بخدجي وند دربي تركيا يعني مخابن انا مثلا قرك لتركيا بخوه دوستي كردا بربانا الجور هجماريها والجور تكليه شخصيجي مثلا امبيجن كاركري الاسطنبولي دجين باصلي خو كردن يعني از باور دكم نزال جور جمر هاد قوتن يعني بلكي نزيكي مليون خلق هبن 2 milyon 2 milyondan زیادتره belki 3 milyon 3 milyon باش رعايتي بيجن دم مليون خلق يعني مليون خلق قارب وقع عسيان كي تشيكن بيجي امسبين ما درن كاري خو وقاف بري الفلاندري هلا وقت مقولنا حقياق الود به الور حتى درك يسكار فين بكم تشيرو بشي يعني او ناهي لنقهون بهني بكشين دولة ناهي لنقهون تشتكي بك فين بك بس للدبو دربي سينور يعني وقت بقوتا ام تقهرتنا جغرافي ناخوازن الفيولاتي ام ناخوازن دوش حكم داريه جي بابيجن لي ام دخوازن قتدي كردي مي دربي دن يا خلقي دن افولاتي دن يعني هجر ب ب بيفاني ناف نتوي ام جغرافيا كيدن نا تركيا ام بالسوريا في جريداين رسمي نها ام ما في مال سوريا ام تشتكي اشتركان ناخوازن وبنا يعني حتى مظلوم عبدي وصالح مسلم والهام احمد وحمد سركرداي ايج تجي راوي هريمد كنانا وبارتيه مي انا كسيجي حمجي دبيجي ام قهرتنا جغرافيا سوريا ناخوازن ام افاكرنا دولتك سر بخوجي ناخوازن ام ادارات هريمي دخوازن تناسكر وما في خوي پروردي ووك نتوا ام بين قبول كرن دبي دستور سوري انهده اجا كرد مي باكر هجر كاري بانا يعني از نزان حتى چه آسته تکلی وان پارتی مرهن از نزان يعني ها دجمناتیا وان یا ناف برا وانی نخوش دناف پارتیا ده و پککره نها گونه همت نه دکتور ام بخواه و کرد روجاوا ت گونه همت نه يعني ام نه اپوچینه ام نه پککنه راستیج ام نه پککنه پککه پیدا حکم داره لهری مامه وهريم او بيدجي بلكي آلية ايديولوجي دي بكيف قريدا بأفيا نبرس قريكا منه يعني خلكي ما وقت السدي حيشتي الزلميد بينن برتشيبوني بين حقية بينن اف نقونه مية يجي اف بارتيه ميدي فان رخصتني ميدي جي حتى دركي قرق يعني قريبانا هنك بنجرة فكرانا وقت ديالوج دنافبرا وان ورجيمي دي انقري بقول أنا بافو أفخل كاني ما أف سروان بريه أفانا نا أبوشيني نبكة كنه زانه إجا مخابن أوجي نهاد كرن وتشتي مثلا كان ويني مديتن لعفريني يك جوان أو تاتليسس بونزا كيبو تزانه وقتا شو كلام دقوتن جبو أسني أرتيشا تركابده وهيزاوي خورتر بكي وبيتر بهيلي بكين نحقي وكشتني اللي هريمي بكي يعني وقت مرود بين كردك جدجمني خرد بيجي البراكي مخ والزلمي ليبك وبيترنا حقي ليبك فحبكي دالي سايكولوجي دي بش كيلو مرون نكار تحمل بك ها اجاب يعني حبك رخنا هنن از نظام يعني حقي في دايانا بس gelek spas te dilê min xaş kir yani heqê te ye mafê te ye te gerek te از وقت يعني وقت زانو وقت كردكي ايمش بو مجي دكتور ناسكي از بخوجي قد او تشيروكا سينو رومينو روانتش مشتانا هف قيسي يعني از بخبي باورناك انتظان از وك كرد پروركي
وەک خۆش هەر دەرێ دبینم بەلکی مشتەرگۆ باوێ مە بخوا لە مێردینێ چێ بووی زانێ فرەنسا لە سووری حکمدار بوو باپیرێ مێ نەچوویە عسکەریا ترکا نەکری سینۆر دەرباز کری کەتی حکمێ فرەنسا وەچاغی فرەنسیل وەربوو ئیجاجارم حەنەک دکرمە hareki baş kiriye na tekala Kürdi Türkiye haceti herî mezin deswanda ji ber ki helbijartin heye rêye wexta diçin helbijartinê eger rêyê xemedin AK Partiye yan CHP Kurd giştik bi hevra yek dibin de ser du sê xelakan da li hev bikin giş Kurd yan sedî de heştê Kurd rêyê bidin wî partiye ew dibî mesajekî gelek mezin ji bo Rojava ji bo devletê dinê ji bo Amerîka Rusya serê Kurd bi hevrane daxwazekî wane ye ew ji bo rejîmê zî dibî mesajekî gelek mezin rejîm ew ê bibêjî eger em tişkî medinê vanan ew rojkidinê dibî problemekî mezin lê aniha problemê mezin çi ye ba Kurdan AK Parti tê qala Müslümantiye dike sedî de pêncî Kurd didin rê didin wî kujan navanda Kurdekî ateîstin ev ji bo ku dijmintiya wî navbêna falan hêzê da heye piştgiriya wî partiye dike yedinê piştgirtiya CHP dike yanî wekî zimanê wan tûj e zimanê Kurdê me yê vî aliyê pir kesan tûj e lê karên ku ew dikin gora wî tûjiyê nine merov tiştê mütevazî bî tiştê askarî bike ew zêdetir tesîr bike fikrê min ew e em geştinê daviyê eger dixwazî dikanî qeziyê xeyê daviyê bibêjî daviyê em xilas bikinê tu disan terk neke em hinekî çend deqan sohbet dikinê wekî dinê nizamin pirs nedîtin eger pirs hebin em dikanê servan pirsan zî bisekinê çend deqan biferma ez gelek spasiya çarpin mîdya dikim rastî jî televîzyonek serkeftî bê înşallah û kar û xebata wan jî pîroz e û bi taybetî di programê Kurdî de min jî heta ji me hat min xwest ez bihêvî min Kurdiya min jî bes bû yani Kurdiya min jî min karî bû xelkê me yî bakur tê bigêjin ji ber heta ji me hat min gotinek bi erebî kar nanî ez bawer dikim yani Kurdiya min baş bû ji li gor got erebî têtine bû yani na ji bo Arabî problem nine ji bo Kurdê aliyê me Kurdî problem e min nexwaz niha mesela bes program bêtir xelkê me Rojava lê temaşe bikira vir diwe di belkî bixwesta çend gotinê erebî jî lo têxim nav dikaribin bêtir tê bigêjin xwest yani bêtir ez vê mesajê bigînim ez gelek spas dikim û saet xweş û înşallah eger nesîb hebe rojê pêşî jî em karibin çek Xalê Zelal bikim wê pir baş bibe bes yani çend dostek me têkelî kirin divan çend rojê reklam hat kirin ji bo vî programî bi rastî jî piçik gazin tê kirin ez nabêm na û xelk jî dixwestin yani heta dikaribin feqîriya gel wê derê tê kirin kesik li wan bi xwedî derkeve heta derkê yani di nav dezgehê navnetewî dê vir diwir de United Nation navnetewî yekbûyî vir diwir heta derekê tiş nadikin yani heta derekê tê kirin bes xwezî meselen piştgirî ji rêxistinê sivîl yê me yî bakur dizanê mesela gelek dezgeh hene mesela yek jê mesela bêjin rewşenbîr hene ne yani vana ne siyaset evgirêdan dektor mesela yekîtiya karê Kurd li Diyarbekirê bigir li Nizarkûyî derê bigir vedu ev çîrokana hin karî bûn wek alîkarîkê wek piştgirîkê wek çawa li Ewropa tê kirin carna piştgiriya ciyê iltîca ev ciyê feqîra belkî ez Londonê dibînê li heme supermarketê li van welata tu dibînî dernadeytînê ji bo xelk xwarinê zêde bikirin têxin wan bidin feqîra û xelkê li vî welatî dijîn yani kes li vir nebihecetî xwarineyî ya dibêjim heger ev dezgehê sivîl karîbana li bakur piçik alîkariya aborî bihata kirin ji bo wê xelkana ne tişkî pir yani kes tişkî wan naxwaze
حقي كردال هاف هي يعني قبش جريا هفدو بكن وقت ما قوي يعني خوزي ما بدي تانا لجيلان بينار يعني لسري كانياس باكور يعني مثلا السيبيني يعني قال لك باجار قزلتها بنزاتشا باجاري استدي بسينور مردر بازمن خوزي ما بدي تاولو بيس كسيكس راشتن حركي قالونك اف بين لتر اف تي دي بقوت بس بيشان سر سينور يعني تشكي دنكارم بكن وبلكي هما تشن تلفزيوني ناف نتوي قريبا ويني وان بكشان دال الي قامشلوش بر حم التلفزيون حم الرق هاندن هي القامشلو زانه يعني سي ان ان بقر والبي بي سي دركب وروسيا ايرو ودي دبليو والماني بيشتك هنا حمل قامشلون يعني هاجر ام بيجن ست كس بتشوانا نسيبيني سرسينور بقول ام في تشتيت قازم بدم براي قوي خلكي قامشلو هاجر وان تلفزيوني ناف نتوي تاني بقي ويني وان بكشاندانا وشام بكرانا وبتشكي يعني حبك والدنياي بهاتا ناسكرين تشد بيه آوی دبره ایریشی مدکه اف چتاد خناف ما نحقیه لمدکی عرضی مدبه زیتونی کردار را کرن دکتور داری کردار را کرن داری قصة صال بون عمري وان كرداب كدا خو بخويدانا خو او مزن كرن وكرن جبوك تديناني خوجي بخون تركاهات اقر بيخس شوطان خراكر يعني امجد بيجن حبكي برقة تقولوا دفج مو سياستي بردانا نها بككت شتكي او وقتكي بككجي اوجي يعني نل باكور نل باشور نل رجافا يعني از نظام تشتقلك تشتنا متخازن بيجن بس نجي ويلو اف خلكي سيفيل اي مي باكور حجمارا بر واري اليه ابوريد رو شوانج اما باشتري بر تزانه يكجي شركتي وان هنا فابريكي وان هنا عرضي وان هي زفيه وان هي قال لك تشتي وان هنا يعني كما فاناولو ناحسن يعني بيجي مثلا يكي شركتاوي ماست هبلو ماستي ما تشبي بي هجر كونتينرك ماست شاندرو جافا وري هي دكتور ري هي هجر بيريتنا نراستي هوان ها درباز دب برا زان يكي بس بقول انا كان كسا خدان هفدو ده تور شوار شكر نزاتشي بشاندنا روجافا وبقول انا برج بو خلكي فلاندري كارندك شما ناكن باشه ما بقولوا باشه راست بجی و بانگا تبی سیاست مدار ما بری هر تشتی بری سیاستی بزانن که یانزی رونک بری ما بزانن که وظیفه وانی یکی انسانی هیه اوزی آلیکاریه آرمانجا سیاست ازی انسانه دربای انسانان gerek armancaki siyaseti tnebi insanı der doravi armanca siyaseti bi eğer siyaset bir insanı bir insana bir jiyana ve mujurnabi ev siyaset ki rastine ez gerek spasikim em hatine daviya programı ki ez gerek spasike kazdıkım ve kedine ez desan spasiya xe peşkeşe نونر تماشاوان زدکم بیمینم بخیر خاشیه هفته یکی دنی دستم به پروگرام کنی نو دا امی ببرابنه ایوار باش